ukuri kwirengagijwe nyuma y'ibihano leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda RDF no ku Rwanda rwasubizanyije ishema n'ubudahangarwa mu gihe amahanga yose yarahanze amaso ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington agamije kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro by'imari bya leta zunze ubumwe za Amerika US Treasury Department OFAC byatunguranye bifata icyemezo kibogamye kandi giteye urujijo. Ku itariki ya 2026 Amerika yatangaje ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abayobozi bakuru bazo bane. Nyamara nk'uko byari byitezwe ku gihugu kizi icyo gihagazeho, leta y'u Rwanda ntiyacecetse. Binyuze mu itangazo ryasohotse kuri uwo munsi, u Rwanda rwamaganye rwivuye inyuma ibi bihano, rubigaragaza nk'igikorwa kibasiye uruhande rumwe, one sided sanctions mu buryo bw'akarengane, ndetse gipfukirana ukuri kw'ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano. Ku Rwanda kurinda ubusugire bw'igihugu ni ishema ridashobora kuguranwa ibihano ibyo ari byo byose. Muri nkuru icukumbuye turarebera hamwe uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zirengagije nkana uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusenya amasezerano y'amahoro ndetse n'igisubizo gikwiye u Rwanda rwahaye ayo mahanga. Icyambere, ibihano bibogamye gufunga amaso ku nkomoko y'ikibazo. Itangazo rya leta zunze ubumwe za Amerika ryashyizweho umukono n'umunyamabanga w'imari Scott Bessent rishinja RDF guha ububasha bw'ibikoresho bihambaye nk'utwuma duhagarika ikoranabuhanga rya GPS, intwaro zihanura indege na za drones ndetse n'abasirikari bihumbi umutwe wa M23. Muri itangazo Amerika ivuga ko Perezida Trump ari perezida w'amahoro kandi ko bagomba gukoresha ingufu zose ngo impande zose zubahiriza amasezerano ya Washington, bagasaba RDF kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu maguru mashya. Ariko ibihano bishingiye ku kuri kwahe. Leta y'u Rwanda mu isesengura ryayo ryimbitse yagaragaje ko ibihano bireba uruhande rumwe gusa, bikirengagiza nkana uburyo guverinoma ya Kinshasa yimitse umuco w'ubushotoranyi no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. U Rwanda rugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ibitero simusiga. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje kugaba ibitero bya drones n'intwaro ziremereye ku buryo budahagarara kandi butarobanura. Ibi bikaba bihitana abasivile b'inzirakarengane ndetse bikabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Kwihunza inshingano mu gihe Amerika ishinja u Rwanda ko ngo M23 yafashe umujyi wa Uvira ukora ku mupaka w'u Burundi nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington, yirengagiza ko FARDC ariyo yashoje imirwano, ibangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bumvikanye. Icya kabiri, ihuro ry'iterabwoba. Ibyo Amerika yatinye kuvuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru cyose cyangwa umusesenguzi ukora kinyamwuga ntiyabura kubona uburyarya buri mu itangazo rya Amerika. Itangazo ry'u Rwanda ryashyize hanze ukuri gukomeye cyane amahanga akomeje guhishira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo irwana yonyine. Yiremeye ihuriro rya gisirikare riteye inkeke ku mutekano w'akarere gizizwe n'abacanshuro b'abanyamahanga, foreign mercenaries. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoresheje amamiliyoni y'amadolari mu kuzana abacanshuro bo mu mahanga bazanwe gusa no gukomeza intambara batitaye ku buzima bw'abaturage. Wazalendo, imitwe y'abaheza ngo nitwaje intwaro ishingiye ku moko ishyigikiwe na leta ya Kinshasa mu bikorwa byo kwibasira abavuga ikinyarwanda. FDLR, umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Aba bicanyi basanzwe barwanira ku rugamba rumwe, bambaye impuzankano n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. U Rwanda rwibukije leta zunze ubumwe za Amerika ko mu masezerano ya Washington, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje guhagarika inkunga n'ubufatanye bwose n'umutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro bakorana. Kugeza uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta ntambwe n'imwe iratera mu gushyira mu bikorwa uyu mwanzuro. Ese kuki Amerika idafata ibihano abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorana n'abakoze jenoside? Iki ni ikibazo cyerekana neza kubugama gukabije kw'ibihano. Abayobozi ba RDF bafatiye ibihano intwari mu maso y'abanyarwanda. Ibihano bya OFAC byibasiye abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda bagaragazwa na Amerika nk'abateza umutekano muke, nyamara mu Rwanda bakaba bafatwa nk'intwari ziri ku ruhembe rw'imbere mu kurinda ko abicanyi ba FDL bavogera ubusugire bw'igihugu. Uwambere ni General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, yashyizweho ibihano ngo kuko yagize uruhare mu gupanga ibikorwa bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akiri umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Major General Vincent Nyakarundi, uwo wa kabiri umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za RDF. Uwa gatatu ni Major General Luki Karusisi, umuyobozi wa division ya gatanu ya RDF, wigeze no kuyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Operations Force.
uwa kane ni Brigadier General Stanislas Gashugi, umuyobozi mushya w'umutwe w'ingabo zidasanzwe kuva ku itariki ya 15 Werurwe 2025. Leta y'u Rwanda yasubije ibi ishimangira ko kurinda ubusugire bw'u Rwanda ari ishema ku ngabo z'u Rwanda RDF. Nta gihugu na kimwe ku isi ndetse na Amerika ubwayo cyakwemera ko umutwe w'iterabwoba nka FDLR ujya ibirindiro mu birometero bike uvuye ku mipaka yacyo, uterwa inkunga na leta y'igihugu duturanye ngo icyo gihugu giceceke. Kwitabara no gukumira imbere ntabwo ari icyaha, ni inshingano y'ibanze y'igihugu. Ibijyanye n'urwitwazo rw'amabuye y'agaciro, ikinyoma gishaje. Itangazo rya Amerika rikaba rigarura indirimbo ishaje ivuga ko u Rwanda rushyigikira M23 kugira ngo rubone amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afasha mu gutera inkunga iyo mitwe. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa kigamije kuyobya uburari. Umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikibazo cya politike y'imbere mu gihugu, imiyoborere mibi no kwanga gukemura ibibazo by'impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka ibarirwa muri za mirongo mu Rwanda ndetse no guheza mu byabo abavuga ikinyarwanda muri icyo gihugu. Umwanzuro w'u Rwanda, amahoro asaba ukuri n'ubutabera si igitutu. Mu gusoza itangazo y'u Rwanda rya leta y'u Rwanda, u Rwanda nirwigeze rugaragaza ubwoba cyangwa guta umurongo rwihaye mu bijyanye na gahunda y'amahoro. U Rwanda rwashimangiye ibi bikurikira: gukura ingabo ku mipaka. U Rwanda rwongeye gushimangira ubushake bwarwo bwo gukura ingabo zarwo mu bice by'imirwano ahari ngombwa, ariko gusa igihe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yujuje inshingano zayo, harimo no kwitandukanya burundu na FDLR. U Rwanda ntiruzashyira umutekano w'abaturage barwo mu kaga ngo rashimisha amahanga. Akanama gahuriweho, Joint Oversight Committee. U Rwanda rwakiriye neza isubukurwa ry'ibikorwa by'akanama gahuriweho gashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, hakaba gusaba ubutabera, even-handed approach. U Rwanda rwasabye abafatanyabikorwa bose barimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kureka kubogama bakabona ibintu uko biri mu by'ukuri, aho guhana uruhande rumwe barebera ibyaha ndengakamere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora. Niko bavuze. Ikindi ni ukubahiriza amasezerano yose. U Rwanda ruhamya ko rwiyemeje kubahiriza ibice byose by'amasezerano ya Washington, harimo n'igice cyerekeye ukwihuza mu rwego rw'ubukungu mu karere, Region Economic Integration Frame. Mu gusoza, ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda n'abayobozi bayo bishingiye kuri politike yo gushakira igisubizo mu zindi nzira zitari ukuri cyangwa zitari inzira z'ukuri, ndetse no kurengera inyungu za Kinshasa kurusha kureba icyazana amahoro arambye. Iki gisubizo cy'u Rwanda cyerekana ubukure mu bya diplomasi ndetse n'umutima w'ubutwari budatezuka ku nshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu. Amahoro y'ukuri mu karere k'ibiyaga bigari ntazazanwa n'ibihano byabogamye one-sided sanctions, ahubwo azazanwa no gufata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaryozwa uruhare rwayo mu gukorana n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa imitwe y'iterabwoba nka FDLR no gukemura impamvu muzi zitera amakimbirane. Ngira ngo rero murumva neza uko ibintu byifashe bidasubirwa. U Rwanda rwamaze gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mwane nanjye muri aya makuru nkomeje kugenda mbagezaho uko amasaha agenda yicuma. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.